Trump yiyise umucunguzi mu kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko iyo atagira uruhare mu biganiro bigamije gukemura amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibihugu byombi bitari kubyinjiramo, ahubwo ibintu byari kurushaho kugana habi. Perezida Trump ari mu rugendo muri Ekose, aho yagiranye ibiganiro n'abarimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer. Ubwo baganiraga n'itangazamakuru, Perezida Trump yavuze ko yagize uruhare mu guhagarika intambara esheshatu ikibazo cy'u Rwanda na RDC. Perezida Trump yavuze ko gukemura ikibazo kiri hagati y'ibi bihugu byombi byaturutse ahanini ku ruhare rwe. Perezida Trump yagize ati, iyo ntinjira mu buhuza, ntabwo ibihugu byombi byari kwinjira mu biganiro bigamije gushaka amahoro. Nta nubwo batekerezaga uburyo bwo kumvikana. Byari ibintu bikomeza kubaho, kandi nta muntu wari kujya muri ibyo bice kuko yari kwicwa. Uyu muyobozi yakomeza avuga ko kimwe mu byamufashije gukemura ibibazo by'intambara harimo n'ikijyanye n'uko ibihugu byombi byifuzaga gukorana ubucuruzi na Amerika. Donald Trump yakomeje avuga ati, bakunda Trump, barifuza gukorana ubucuruzi na Trump, barifuza ko tugura umutungo kamere wabo, barashaka kuduha umutungo kamere wabo. Perezida Trump yavuze ko nyuma yo kumenya iby'iki kibazo yafashe icyemezo cyo guhamagara bagenzi be baganira ku buryo bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Trump yakomeje agira ati, nari mbazi mu buryo buziguye, ndabahamagara ndababwira nti mureke tugane turangize intambara, nta kintu kindi nshaka iyi ntambara igikomeje. Yaboneyeho kwibutsa ko mu minsi mike iri imbere azahura n'abayobozi b'ibihugu byombi mu ruzinduko bazagirira muri Amerika. Trump yakomeje agira ati, none ubu twarangije intambara. Nk'uko mubizi, ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda na Kongo baje hano mu bihe bishize, ndetse n'abaperezida b'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kuza mu bihe biri imbere. Kuwa 27 Kamena, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagamijwe gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yikije ku kibazo cya FDLR mbere yo kuyashyiraho umukono. Iki kibazo kiri mu bigomba kubanza gukemurwa, aho Leta ya Kongo igomba gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Mu masezerano yasinyiwe i Washington, impande zombi zashyigikiye ibiganiro hagati y'ihuriro AFC M23 na Leta ya Kongo birimo kubera i Doha muri Qatar. Muri ibyo biganiro, amahame yashyizweho umukono hagati y'impande zombi hagaragajwe ko yuzuzanya n'amasezerano yasinyiwe i Washington. Mu gihe ibintu byose byaba biri ku murongo, byitezwe ko abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na RDC bazahurira i Washington bagashyira